Sa Craobh Peile fuair an cabhán an lámh an nóachtar a roghnach tínta an Grúpa hÉireann an tatan Sicata. An deir seach an beag seach ag Donegal agus Tyrone na míocht an Grúpa Harbh amíoch. Más mac a tír a ham an trátarachta. Donegal an council cur trust na hart sanna get Craobh Peile bhfuil chance go scór a gátan sa nGall-0-20 go sus féin barca sa Rodriguez go machchan sa chance go Donegal beidir bád a gátan sa far lána bhar hart sa agus council Harris dras ná Íireachtain sanna go Michael Langan bád a gátan génta maithe go margan na six báde stop a chuir leis líor hótsan Five nach rahuacha chun tusig Tyrone Rís na costantóirí tí siar an sanna get Donegal Tyrone chiad spás ag na gáilta níos an sagus scór a gáil se chun McCurry an siú beáb a scór a gáil agus geiste chunis ceann a gáilta sa bhfuil cansan na tíad an garistí go méile báda bhfuil báda or teachtamach níl Tá báda fachta cá Tá báda fachta go Tyrone it son Seánie O'Donnell stolam bhí stigan san na nede Bhí hód fada chur stachan son Táin séar a buint le sanna gánaí Tyrone ha bugin chiad báda dunkla sa fachta cá cansan Seánie O'Donnell bhí ann Rís tena dó chur an áda get Tyrone a fiochan cúmpárdachan sa chiad ceharú dul chun tusta go rís an sa sin fearham i gimmart mo láir le páirc san sin can Kilpatrick é siún annach ein séir ar fád Rodriguez le suas rís an sa ha báda bháin fachtacha which at chun ceann eile gáiltan sa tá ceall fachtan san aige a rís Seánie O'Donnell má ceann a bháin aim sé aige leis a darn agus á ceann eile níos fachtaige leis a bróig a Babhta sa an tarna bádan sa aim sé aige Tyrone iad anna hásta lei sin Weil morgan leis an gicamach ar sé críndíach sí sa láir sa bróg mór mílteach chuir leis an gaansan an bise le bochtan an sa má sé fachta chu ríist timp le níad da a chuig an sa bhfuil se chuníireachta chuir stechan Jo an bhádan sa se chun McCurry crína gcónaí agus an council Harris an gras nád má Tyrone gimmar go maithe leis an sa gimmar timp an stú a ríist Tyrone suite stig a fiochan an féidirlán lear hóid a chuide sa ach dún an gáil inis ar chur He's big Lewis a stachs in there den sag so the dulchan keen reached spots all hot in Ishika and Feder score hot classy after the to get Langan agus Harris and Drasnan so then got the right shot now the Henia get doing the Algadisa so the organization here score ella Barnishin with her in Royer and Gafol Chance in Ishika, she went for her giver to her slot Kieran Thompson a bay, or Calmore, Kuristach and Sunnig agus Harris and Drasnan. Matty Donnelly, Stuart and the Himmer of the Tyrone, Marvina Goni, and Craobh audition. Fosten saw, I guess Seánie O'Donnell will check on Chief count the Hall, Gummy the Max Aravada and Council, and Dal Harris and Drasnan, or reached Barna, Hall and Sunnig McCurry. As a shot line Sheriff, nor Reincha Spas. To give her timple at Tyrone, a couple on the Hroigan and Lear Hutcher Halter Nash, or Shansiga Murphy better count the Halt and Sub Pass Lova, or so the Chief Gobru, Spots Egan did so, Last Mud and Stour will loch off Winter Sean, counts in the Fiakan Gamau and Langan. Get to Mahaga doing the goal and Sposh in a halt, half Winter, I'm Shin Sunaka. And some talk on Dave Lina, reached Tyrone, Titi Shear, piece of yogurt soil, Tamalina Nos doing all the tax shafts of Clare reached. Dulchan Keen le chéile ríist Donegal Shane O'Donnell Ferry Hagimmer Derek Lehan Sean Honach McBrearty last mud and Stoa Cogrucht and Bina da the Coig and Council of Fiakan Danny Asser Father Fad Golf into I'm Shin Sunniga Sheer hot Tyrone Machta Shiller Hod Shane Frank Burns earlier Hod its son Trust no Raisha Fiechan den féidir los spás a gáil Peter Hart a compúna lear hóide chun cín inis an sa a se chun íireacht a chur isteach a bhfuil a sé gúsáid a chuid sa council na fiechan Danny As agus Harris an Drasnan agus Tyrone an sa a chitan chluchas a bhachtan to the dulchan cín Niall Devlin na dul sus fan Hortitson Kieran Daly congrach leis a se de mohol a Hortitson cá se de bheith cuarmach Burns, if you can keen will end row again better le hoda for a stack of Joe Canavan ha gimme to six hune shachs a Laura Reichat ha Coran is attacked us the custom Tory so well then far hannig gestach Tamalin Biogo in Quinn it counts in if you can Danny As agus ha Tyrone from the class of walked to Stolem the scortion fach to get Cormac Quinn it's a
fadóg dar nach sétan tá agus bua mór fachta go Tyrone sa do dolamala leis na pointí.